Kedalok i 2024 ni IPL jitan se dam ke pajang player top 10 player bung tinang no i bin hinti phadis nang saima lainai thab jitan se dam ko angka paija ko kha i bin hinti jang pura clear ke saima lainai he deba obuna saima na bogo bin pura pais dartai nai tongdi tai i IPL baksa miracle jang siu tam se chung jena dam ke pajang nahi man so to apil ka dam komong thangu jena dam komong thang bokha dam kai thang mal example lain Rachin Ravindra chung aila ka dam thang tang choi de crore fan thang tang ba matra 1 crore 80 lakh thang pai tai Travis na jitan se dam ngai tang ka dam kom 6 crore 80 lakh chung siu ko to tai tam sasina ab to chung kuno 6 kun lakh puroi i IPL borok markheno rang kamai khia jitan se bra world cup thang fan ja kamai khia na Australian player rokta number 1 phai je IPL record sele ke jitan dam ni highest player jitan highest dam khata Mitchell Star nok sinu na Australian bowling 24 crore 75 lakh ma 24 crore 75 lakh bosuk rang khana rang bana asake payu asuk damri payu obro Kolkata ro number 2 safal number 2 bu bangeng ni no bangeng player no Pat Cummins bano ke payu 20 crore 50 lakh first ke Pat Cummins jitan highest dam hi tongta amon se bon se lai tha Mitchell Star Pat Cummins na ke payu Sunrisers Hyderabad number 3 ka Daryl Mitchell Australia ni takala nok siniuna world cup ma asken performance khaija India bai thongpor ko bamang khaimanu randa khayo bo paija kha 14 crore ke bono payu CSK Chennai Super King and favorite team ta number 4 ka Harshal Patel bo paija ko 11 crore 75 lakh bono kha asuk tam paija ni tas ne bon ball jefra kitar pani tok over kaisa 30 ran nang tong jefra pan bona asuk dam ongla ke tong man ta si bona asuk dam khuri pai pe kha Punjab ro number 5 ka Alzarri Joseph sumna payu RCB jitna Royal Challenge Bangalore ni sini una number 7 ka Chris Woakes bono 14 crore 20 lakh payu bono 5 rupai i 20 5 markhino player paisok ka number 8 ka Shahrukh Khan 8 crore 80 lakh bono payu Gujarat Titans ro number 9 ka je dam ni player ni bisingoi Robman Powell boni dam ka 7 crore 40 lakh bono payu Rajasthan Royals number 10 ka Travis Head Australian player Travis Head bono payu Sunrisers Hyderabad ro 6 crore 80 lakh payu hamatang o jaga marung ka Mitchell Star no baike 24 crore 75 lakh payu bana abono 25 crore nom sino baike asko payu baso 25 crore ni performance khaider manu ba Indian asu superstar player ro kangma tongpro kha asuk damung ya Bahrain player ka tan bagai tamong Bahrain player ke japan dam su Indian ke Dhoni rom de Rohit Sharma rom de Yalla Jasprit Bumrah Suryakumar brong ni dam baso 14 crore 12 crore om ta hi Bahrain player ke 20 crore 26 crore baik ketan bagi am teka thang angke nta sin kothok jali am sangli atas 24 crore 75 lakh bai angke no Pat Cummins na chipan sin kothok jali ta 24 crore 75 lakh baik kam khamano bu angle 24 crore 75 lakh rukha borok ba 10 15 lakh 10 15 lakh ya 10 15 crore august borok masang asu ko baik kare bekha angke chipan kothok jali mana 24 crore doi nai dal nang wan sangmar bahai na kutan kothok jakha nang kothok jali tala comment khaisa de hangkai tala u comment khaisa de 2024 sao paino bu team IPL paino